Amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka Podcast, ndabaramukije cyane nizera ko mumeze neza aho muri hose. Mu nyanja y'umutuku rero Yemen ikomeje guhagarara ku ijambo ryayo, ikomeje guhagarara kuri defense ya Gaza. Nicyo gihugu cyonyine kirimo kugira icyo cyakora mu gutabara abanyagaza, cyangwa se mu gutuma n'isi byibura igerageza gusangira, nubwo bitajya ku rwego rumwe ariko igerageza gusharinga ibibabaje biri kubera muri Gaza, kubera ko ibintu biteye ubwoba. So tugiye kuganira ku nama y'umutekano Abarusiya bahamagaje nyuma y'uko Abanyamerika bagabye ibitero muri Yemen, bakaba bahateye misile nyinshi cyane. Ibi bikaba byatumye Abarusiya batumiza inama y'umutekano kugira ngo baganire kuri iki kibazo, kuko nk'uko twabiganiriyeho ubundi aha muri iyi nyanja y'umutuku niho ruzingiye, ni naho ibikomeye bishobora guturuka, kubera ko nk'uko Abanyayemeni babivuze, basabye ibihugu by'Abarabu byose, barabwira ati niba muri abanyabwoba muba abanyabwoba, ibintu ntimuzaze kudutabara, nta nkunga yanyu dushaka, ariko nanone gasopo ntimuzivange muri iki kibazo. Ibyo rero reka tubiganireho, tubirebere hamwe. Abanyamerika, inshuti zabo, amato yabo akomeje guterwa ahangaha mu nyanja y'umutuku. Ese Abanyayemeni ni izihe mbaraga zifite? Ese ni ukubera iki kibazo gikomeje gutera isi ubwoba? Murabizi tuba turi kumwe na KDB. Yes, mu kiganiro rero duheruka gukora kuri aba Houthis, twababwiye uburyo barimo guhangana n'Abanyamerika, tuganira uburyo Abanyamerika bafite ubwoba bwo kuba bakwiyangaja mu ntambara na Yemen. Akaba ari nayo mpamvu Antony Blinken yari arimo gukora ingendo nyinshi cyane ashakisha partners. Tuganira partners bashekeje yabonye, aho ibihugu bimwe na bimwe byagiye byohereza abasirikari babiri, ibindi bikohereza 11, harimo za Australia, za Buholandi, zaki. Hakabaho n'ibyemera kohereza amato, harimo Ubwongereza bwemeye kohereza amato yabwo ari kuri komande y'Abanyamerika. Tubona ko Abafaransa bohereje ubwato bwabo, ariko ntabwo bigeze babushyira munsi y'amategeko y'Abanyamerika. Ubwato bwabo buri kuri komande, cyangwa se bukamandingwa n'abasirikari, cyangwa se bukamandingwa n'Abafaransa. So ibyo byose rero byatumye tubona intege nke z'Abanyamerika muri iyi nyanja itukura. Uyu munsi rero byafashe indi ntera, si n'uyu munsi, ni ibintu bimaze igihe biri kubera ahangaha muri nyanja y'umutuku, kuko mu cyumweru gishize Abanyamerika bahanganye n'amato y'Abanyayemeni, bicamo Abanyayemeni 10. Amashusho yo kubaherekeza yari ateye ubwoba, kuko Yemen yose, abaturage bose bari basohotse ku mihanda baherekeje intwari zabo nk'uko babivugaga. Ibyo rero bikaba ari bituruka kuki? Ibyo bintu bituruka ku bwicanyi, cyangwa se kuri jenoside ikomeje gukorerwa muri Gaza. Ubwicanyi ndengakamere bukomeje gukorwa na Benjamin Netanyahu n'igisirikare cye ahangaha muri Gaza. Naho turaza wenda kuhagarukamo hagati. Reka tubanze turangize iki kibazo cy'aba Houthis bakomeje kujujubya isi. Aba Houthis rero barasaba ko intambara muri Gaza yahagarara kugira ngo isi yongere ikoreshe inyanja y'umutuku nk'ibisanzwe. Nkuko nabibabwiye, nk'amato agiye i Burayi kuzenguruka Afurika atanyuze muri iriya hembe rya Afurika, ni ibintu byongeraho ibyumweru 2 by'urugendo. Abazi by'amasafari, abazi bya transport, murumva ikintu gita kiyongeraho ari kuri product ziba zanyuze muri iyo nzira. Akaba ari ikintu rero Abanyaburayi gishobora kubagora cyane. Ibyo rero bikaba byaratumye isi yose yumva ko iki kibazo kiyireba. Abanyayemeni bakoze ikintu gituma isi yose irebwa n'ikibazo kiri kubera hehe muri Gaza. Abanyayemeni, umugaba mukuru w'ingabo zabo mujya mumubona ukarishye cyane, aravuga ati ibihugu by'Abarabu muri abanyabwoba, murikunda, mwanze gutabara Gaza, twebwe duhagaze ku ruhande rwa Gaza. Icyo tubasaba rero ni iki?
niba mudashoboye gutabara mubivemo mugende, ntimuzigere mwivanga muri iki kibazo kuko twe tuzarwana mpaka. Ibyo bintu, iyo mesaje wumva ko ibihugu by'Abarabu byayifashe, kubera ko urebye uburyo birimo kwinjira muri iki kibazo ntibishaka kwivanga muri iyi koalisiyo y'Abanyamerika, ntibishaka kuyivangamo kubera ko nk'uko twabivuze aba Houthis na abayisilamu b'abashia bafashwa cyane na Irani, akaba ari abantu bamenyereye intambara cyane ko bamaze igihe bahanganye na Arabia Saudite, ariko Arabia Saudite ikaba yarumvikanye nabo bakorana amasezerano y'uko batazongera kurwana, ndetse n'uyu munsi igituma Arabia Saudite idashobora kongera gusubira muri ibyo bintu nuko amabombe yaramaze igihe, cyangwa se za misile zavaga hariya muri Yemen zigwa mu mijyi yo muri Arabia Saudite, ubu byarahagaze, abanyarabia Saudite bameze neza, ntibashobora gusubira muri iyo ntambara. So ibyo rero bituma Amerika igomba gushakira muri za nshuti zayo zo muri NATO cyangwa se za Japan, ziba na za Korea y'Amajyepfo zihora ziri inyuma ya USA. Nibwo rero hakozwe izo koalisiyo zose, abohereje amato barayohereza, bikaba bivugwa ko ku munsi w'ejo abanyamerika barashe misile kuri tageti nyinshi zitandukanye ahangaha muri Yemen. Ibi bikaba byatumye Vladimir Putin n'Uburusiya bahamagaza inama y'umutekano ikitaraganya. Ibi bintu impamvu mwumva ko bikomeye, twarayiganiriye mu kiganiro cy'ubushize tuganira kuri Yemen n'aba Houthis. Mutekereza abantu bahereye iki gihe cyose barasa ku munyamerika adatinyuka kubasubiza, ni ikintu gikomeye cyane. Uyu munsi rero kuba umunyamerika yabasubije, abanyayemen bagiye gukora iki? Ko urebye bameze nk'aho bari guserebura ibi bintu abanyamerika bakoze, kubera ko biteguye gukora nabo ibirenze. Ibi rero Vladimir Putin nk'uko ari inshuti y'Abanya-Irani, niwe muntu n'ubundi wagombaga gutumiza iyi nama, ntabwo ari Irani yari guhamagaza iyi nama y'umutekano. Icyo kikaba ari n'ikintu cyerekana ko Uburusiya, Irani n'aba Banya-Yemen bafite ikintu kibahuza, kubera ko urebye dusubiye inyuma gatoya, ibihano abanyaburayi bashyiriyeho Uburusiya byatumye uyu munsi Uburusiya bwifuza cyane, bukeneye cyane iriya inyanja y'umutuku, kubera ko kimwe inyanja y'umutuku barayikeneye, kubera ko bagomba gusapurayinga, bagomba kugeza peteroli na gaze yabo mu bihugu nk'Ubuhinde, mu bihugu nka Pakistan, mu bihugu biriya bihugu byose n'Ibini n'Ubushinwa, biriya byose bica ahangaha mu nyanja y'umutuku. Abarusiya rero bakaba bikeneye kurusha abandi, kubera iki? Kubera amato yatwaraga ibintu byabo ni amato y'ibindi bihugu atemerewe, nayo ameze nk'aho yafatiye Abarusiya ibihano. Kuvuga ngo Abarusiya bagiye gukoresha andi mato y'ibindi bihugu ntibikunda, bituma rero Abarusiya bakoresha n'amato yabo ya kera agenda gahoro. Rero bikaba bituma bo byanze bikunze bagomba gukoresha iyi nyanja y'umutuku kugira ngo bohereze ibintu byabo muri za Buhinde nahe hose. Ibyo rero bikaba ari n'ibintu n'aba Houthis bavuze, twaranabivuze no mu kiganiro cy'ubushize, bavuga ko ubwato bw'Abarusiya nibwo bwonyine bugomba guca hano. Amato y'Abarusiya rwose aratambuka n'idarapo ry'Uburusiya nta kibazo, nibwo bwato bugenda muri iyi nyanja bwidegembye, nta kibazo na kimwe bagira. Nayo mpamvu rero uyu munsi Vladimir Putin ari we watumije inama y'umutekano, nukubera ko bifite aho bihurira nk'uko twari tumaze kubiganira. Ibi rero turakomeza tubitega amaso, kubera ko iyi ntambara ishobora guturuka ahangaha muri Yemen, ishobora kuvamo ikintu gikomeye cyane, kubera ko uribaza ukavuga uti izi bombe z'Abanyamerika ese zirakora iki? Niba mujya mubona defile y'Abanya-Yemen, mubona ko bafite ibikoresho byinshi cyane bya disturbinga uwo ari we wese muri iriya nyanja. Bafite ubushobozi bwo kudisturbinga iriya nyanja igihe kirekire cyane. Ni ukuvuga ngo Abanyamerika niba biyangaje kuba barasa misile zingana kuriya kuri tageti runaka z'Abanya-Yemen, Abanya-Yemen ni ikintu bagiye gukora n'iki? Bagiye kongera nabo bongere imbaraga mu bitero byabo, noneho bigiye kongera ubukana. Icyo nkivugiye iki? Nkivugiye ko
abanyamerika gukemura iki kibazo ikintu bakeneye ni boot on the ground. Boot on the ground. Abasirikari ku butaka. Aka rero niko kabi. Niko kabi, ni nako n'umunyamerika uyu munsi adashoboye. Ari nayo mpamvu mu bushishozi bwanjye mbona yuko ariyo mpamvu abanyamerika batinze gusubiza Houthis. Kubera ko barabizi ko kurasa warasa na misile n'igihumbi ariko utashyize abasirikari ku butaka. Kugeza uyu munsi malgré ikoranabuhanga tugezweho, umuntu manpower aracyakenewe. Ibi mbivugiye iki? Hari battalion y'abanya-Israeli ikomeye cyane, y'abakomando bakomeye cyane boherezwa aho bikomeye. Nibagiwe izina ryayo ndaza kuryandika no mu kiganiro. Iyo battalion yoherejwe muri Gaza. Bamaze kuyisenya, ejo bundi maze kuraswa ibisasu byinshi cyane, boherezayo iyo battalion muri Gaza. Ikintu cyayibayeho murakizi, yakoze operation ibyumweru bitarenga 2. Bari bamaze kuyigabanya, kuyirangiza. Ni ukuvuga ngo iyo battalion ubu ngubu yategetswe, yamaze gusubira muri Israel. Abasesenguzi bavuga ko kugira ngo umutwe nk'uriya wa gisirikare uvanwe ku rugamba, usubizwe iwabo, ujye kongera gukora icyo bita riyoge cyangwa se kongera kwiyubaka, nuko uba watakaje hejuru ya 40% by'ubushobozi bwawo. Reba Gaza ukuntu ingana, urebe Hamas ukuntu ingana, tutajya tunabona na defile yayo n'imwe, nta gisasu na kimwe, nta gifaru bagira, nta misile bagira, n'utuntu turi aho ngaho twa rokete turi aho ngaho dusanzwe. Ukajya mukananirwa. Uyu munsi Israel iri gutsindwa intambara yo muri Gaza. Ubushobozi ifite n'ubwo gusenyera ihari hakurya. Kubareba kure barabona ko Israel irimo gutsindwa, yaba intambara ya propaganda, yaba n'intambara y'abasirikari ku butaka ngaha muri Gaza. Ni ikibazo gikomeye cyane. So ugarutse rero ukaza ahangaha muri Yemen, ahangaha muri aba Houthis, ikindi kintu kiriho nuko aba Houthis bamaze kugira fanatisme ku isi ku rwego rurenze, ku buryo bashatse no kurekrita abarwanyi hirya no hino, abajyayo ni benshi kuri cause ya Palestina na Gaza. Bamaze kugira fanatisme iteye ubwoba ku buryo ibihugu byinshi by'Abarabu, nubwo za leta zitavuga ko ziri kumwe nabyo, ariko opinion publique yabyo iri kumwe n'aba Houthis. So ikibazo nshaka kwibaza, abanyamerika baratinyuka kwinjira muri uko kuzimu, bashyira abasirikari ku butaka binjira muri Yemen? Bari tayari? Hano ntabwo ari muri Iraq. Aba Yemen bavuga ko ntacyo gutakaza bafite, ariko abanyamerika bagifite. Nibyo bya bindi nababwiraga kuri iki kibazo cya Gaza. Israel iri kwibwira ko irimo gutsinda, irimo gusenya Palestina, irimo gusenya Gaza. Nahoze mbona aba minister bamwe na bamwe batagira isoni bagatinyuka kuvuga ngo abanyegaza bagomba kuva hariya bakagenda. Hari n'abapropoza ngo bave hariya bajyanwe muri Congo Kinshasa. Ibyo biravugwa hirya no hino, ariko ibyo ngibyo byose muri kuvuga ni ibintu birimo kuganisha mu ntsinzwi yanyu. Nk'ibyo aba banya-Yemen bavuga nibyo. Yemen iri mu bihugu bya mbere bikennye ku isi, malgré kuba iri hariya ahantu hari strategique yashobora gutuma igihugu gikira. Ibihugu byose bifite amahirwe yo kuba biri ahantu nka hariya byarakize. Iyo ni igihugu gikennye kugeza uyu munsi. Ni igihugu niho mperuka kubona umuntu wa mbere ushonje cyane kurusha abandi, kubona umuntu bamuha ibiryo ntashobore guhaguruka ngo ajye kubifata agakamba ari umuntu w'umugabo kugira ngo abigereho. Ibyo bintu nabibonye muri video zo muri Yemen. Iyo baje bakavuga ngo ntacyo gutakaza dufite, ariko mwe muragifite, mufite ubuzima bwiza,
mufite byose, mufite ibyo kwenjoyinga, mufite plani z'ejo, mufite iziki, ariko twebwe nta nubwo tuzi ejo uko hameze. Iyo niyo nyamaswa Isirayeli irimo gukora ahangaha muri Palestine. Niyo nyamaswa Isirayeli iri gukora mu baturage b'ibi bihugu byose by'Abarabu bitari kuvuga, kubera ko za leta zabyo zifite izindi tageti, ariko abaturage barababaye kubera ko ntabwo bumva uburyo abaturage ba Gaza bashobora kwicwa kuri ruriya rugero. Njye narabwiye ibintu biba bibabaje. Nabonye Blinken, njye nsigaye mbona Blinken nkumva umujinya, nkumva si n'umuntu ndi kureba. Umuntu aratinyuka akavuga ngo ibihugu byose biratora ngo intambara muri Gaza ihagarare. Uyu Blinken kugeza uyu munsi akaba ari kirimo kuvuga ngo Hamas. Ni ibintu kubisubiramo biteye umujinya tu. Biteye umujinya ubwabyo. Ibihugu byose ku isi biratora ngo intambara ihagarare. Igihugu kimwe cyitwa igihugu cya demokarasi, igihugu cy'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, igihugu cyiza, umuntu cyiza ibintu byose byiza, gishyigikiye ikindi gihugu muri jenoside kiri gukora. Iki gihugu nacyo gishyigikiye, nacyo ni igihugu bakorera propaganda bavuga ngo ni igihugu cya demokarasi, ngo ni igihugu cy'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ibyo byose ukabireba ukavuga uti izi games zo kuri iyi si aha niho ziri kurangirira. Ibinyoma byo kuri iyi si aha niho biri kurangirira. Uzi kubona umuntu aza akakwereka ngo ubu ni ubururu kandi uri kubibona neza ko ari umweru, akarwana no kukumvisha ko ari ubururu, wowe ubibona ko ari umweru. Ibyo rero nibyo bintu ndi kubabwira birimo gukora ikintu kitari cyiza hano hanze. Kubera ko iyi ntambara yo muri Gaza, twavugaga ibintu byo muri Ukraine, Putin bamugira inyamaswa, bamugereranya na Hitler, ibintu byinshi cyane. Bamwe mukabifata mu mutwe gutyo, mukabifata nk'ibintu by'ukuri. Ariko uyu munsi murimo murabona ukuri, murimo murabona propaganda uko zikorwa. Ni ibintu murimo kubona. N'ikiza gihari, hari social media, ntabwo tuzakomeza kubeshywa. No, hazajya haza Waka podcast gateremo, hazemo undi agateremo, ujye kuri za TikTok ugeze hehe hose ugenda uhura n'ukuri. Ubu propaganda ufite ahantu henshi ho kuzikwepera. So iyi ntambara yo muri Gaza tuzakomeza dukurikirana ibyayo turebe, ariko ikintu gihari gikomeye nuko ubu bwicanyi buri kubera muri Gaza bufite icyo buri guhindura mu mitwe y'abantu, baba abanyapolitike, baba n'abaturage basanzwe. Nibyo navuga kuri iyi ntambara. Ibindi tuzakomeza tugenda tubiganiraho. Amahoro kuri mwese. Iyi ni Waka Podcast.